Umbuzo khona ebantwini abanengi ukuthi ingabe lokho okwenzekako kuyokugcina ngani ehlanganweni ebusako. Omunye umbuzo ngothi kutsho ukuthini lokho ebantwini benahale. Asizwe nandi icozululo lomcozululi wezepolitiki ubaba uSoli Masilela. Uyabona iANC icalane nesitshijilo esikhulu kusitshijilo sangaphakathi kiyo kanti ke sithi sisitshijilo sangaphakathi sibuye senabele esichabeni ekutheni isicaba siyathindeka ngombana nakusoloko kwenzeka kuyiwa phasi phezulu emvana phambili nje ukubusa kwenarha kujamile uqalene nokuthi isitshijilo esingalungisa kanjani singalungiseka kanjani ukudlulela phambili. Uyabona noqala kuhle umbiko lo wepanel lo unala ukuthi khona uRamaphosa fanele aziphendulele nezinto afanele aziphendule khulukhulu ezicalene nomthetho sisekelo. Lokho kuletha ubudisi ukuthi nawucala ukuthi ke nawumongameli kufanele ube ngaphezulu kwemithetho yokuyihloniphe yonke imithetho, mara njenganje utholakala ngathi uyasolakala noma angakatholakali amlando, mara ke uyasolakala ukuthi nangakufakwa elinye ihlelo le-impeachment mhlambe ngatholakala amaqiniso ukuthi unomlando. Ilimaza kanjani kumphumela walo, ulimeza kanjani isitshaba nokubusa. Okuthoma ulethe ukuhlukana okunzizileko ebekuvele kukhona ngaphakathi kwe-ANC ngoba sazi ukuthi ubaba uRamaphosa uqaleka njengomuntu olwakhulu nokukhwabanisa ngakho khona abangamfuni ngaphandle phakathi kwe-ANC ibanikela inkhali ukuthi baqalane naye. Uthi na uqala gode ehlangothini lesitshijilo ngaphakathi kwe-ANC ngilesi sokuthi ngubani ozokungena ngombana kubonakala ngathi abangakayilungiseleli into le